Hei hi akasfani Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu silian sang puya Larsab Dr. Hari Babu kamambatiat athelo chunga ailo oturin Tripura Larsab Indra Sena Reddy nalu chu voinhan thutiam lak tira lak lo ni ang State chunga voinhan mimkut manani ang Prime Minister Narendra Modi chon create in India be pui thak tura ram chunga creator sang te chutel turin som World Food Program WFP chon tun nai Israel Lebanon Hezbollah firfekte in be na wanga har senator mi maktadoi khachuang te chom don man mo ape Larsab Dr. Hari Babu kamambati thelo chunga ailo o lailok tura ruat Tripura Larsab Indra Sena Reddy nalu chu voin hian thutiam tira lak loni don Protocol and Hospitality Wing atanga thun danin Guwahati High Court Justice Nelson Sailo chuan Indra Sena Reddy nalu hi Ras Bhavana thutiam tirin voin chumadar som hian Mizoram Larsab lailok ata nalu don ani Rashtrapati Bhavan atanga press communique manga shetirna ninga ne ti chuwa president Draupadi Murmu chuan Mizoram Larsab Dr. Hari Babu kambambatian chol alak chunga lo thoklai lok turin Tripura Larsab nilai ruata Indra Sena Reddy nalu hi nimin tai khan leng pui thlona tum huna lo tuma heta hian Chief Minister Panel do Malay Minister Dangthen Khatba ka Chief Secretary DGP Assam Rifles DIG le official poi moten lo muak ani Larsab Dr. Hari Babu kamambati chu khosikare hlei thelo wangin September ni Sari Khan Trinity Hospital aluta athat thei mai lo wangin tun thla nikwa ve khan Hyderabad Star Hospital daluni a Dr. Ten Risel na din hunan enfian nuwa chuap lama harsan aneti mu chuani a tuna hian enkol mek alani Sinung Hills Council HSC in than huntur chu tun ka ngani hian State Election Commissioner Pois lalthang lenan apisa puang don Pois lalthang len ningani sundar sa pani hian Janchibu mi de chu Sinung Hills Council in than chungchanga akom du thu hria tirna chuato a heta hian members som pani omna Sinung Hills Council in than huntur he puang don ni in akasfani Aizawl chon thuadonga in than hun hi November thabul lam ani rin ani Sinung Hills Council in than hi avoin hin turni in ama saber chu November ninga sang ni som pangwa khan bo chailo ni to a kamitum khan MNF panga HPC panga le independent pani antlinga tun tram chungin thunena cheltu executive council voi thumanin sik soya tuna hin HPC in thena pakhat zong le ZPM tangrol in sarkarna an chelmek ani Sinung Hills Council in than nalo turatan hian electoral roll siam tharna thomek ani a electoral roll duan thar turatan September ni som khan roll duan sin tang zarin thotran ni hian final roll ti suani ang Sinung Hills Council B ka BL som pani zinga BL rukhi Aizawl district chung amani a Saitol district chung a BL li Omen Inclusive district a BL ni ombok ani tun ma Sinung Hills Development Council ti thin kha April ni sang ni sampret HPCD le Mizoram Sarkar indemnity thung zulzuin Sinung Hills Council ti min kha kin thuden sang jok pek ani a hemitan hian July ninga sani sampret pomtak Sinung Hills Council Act sani sampret mangin Sinung Hills Council din ta ani Sinung Hills Council na huam chin chu kum sang zo samre paret atanga samko pakot chhovela HPC in District Council an nge chin tang pui khani a Sinung Hills Council lo din dan abula tanga chui chon District Council sang nge tin HPC lo dinga ral thom hian an lek nuwa July ni somhi pasari sang kha chko samko puri khan Aizawl Mizoram Sarkar in indemnity thun jiakta a August ni somhi pasari sang kha chko samko pasari khan Sinung Hills Development Council lo piangta ani Mizoram Sarkar HPC indemna lung olo then khachuam HPC di dinin ram an mule a kumsan sompret indemna siam ani le nuwa Sinung Hills Council hi alo piang le ta ani Mizoram Larsab Dr. Hari Babu kambambati chuan eruk thila MLA le chakma Autonomous District Council CAD CSEM nilai purasik buhan chakma puna kota thu boy kalpui phalna ape District Council and Minority Affairs Department Secretary chuan porem chakma laka prosecution sanction phalna hi du samni kha Larsab aina ti chuaka he eruk thu boy lo intran na hi porem chakma in bul kamlan daga thria tui hok lon kor siam chungchang ani a achui tu ten chui dane fin fiana ane te uluk taka azir chen nu Larsab chuan Prevention of Corruption Act 1988 section sompakwana le CRPC 1973 section za somko pasirina to chanin prosecution sanction hi apeta a heti hian puarem chakma hi Prevention of Corruption Act 1988 section sompathum sub number 1 a le section sompathum sub number 1 b le section sompathum sub number 2 ba ka Indian Penal Code section zali pakole samthum palina to chanin ko ta achung thu rel ani thina tan alaka charsi thelu the ani don ta a alaka ini kum July tha khan Anti Corruption Bureau chuan thu boy zelo ten lo chui to ani
voin hian Mizoram puma mem kut man ni dona amhana pui berchu chomadar som bakhata vana pa hola chanani ang vana pa hola kut man tur hi social welfare tribal affairs women and child development department boss ai turani a he department changtu minister pilarin puina man pui don ani central way me MUP le MHP shuai tu te baka MKHC shuai tu te po antelanga mizo nam lam le zaite in entira ngai thlang na hun man ni dona Aizawl khopui chunga sarkar na thokte chu controlling officer terem tin la masa in mim kut man na antel sarkar chuna phalsaka mim kut man pol he mizo te namje rang la nun phung te entira choilar nan mizoram sarkar hnuai thok zong zong tele state sarkar hnuai public sector undertaking board body le agency sang sang te chu voin hen office hun chunga mizo thuam in bel turin general administration department chuan angen ani kumin thariat kalta january le august in kar chung khan mizorama TV na wangin enkol lai mi somko panga an kumin thariat kal ta chung khan mizorama ngor na wangin enkol lai mek mi somko panga an thia state tuberculosis program ho tu te ne tanga thon danin hemi hun chung hian TV na ven ring hel mi sing khasanga zako pasere endika tangin sang khazaro somni pariat chuan TV na an vei ti mu choni a an jinga hian TV na damdoi hun taka e thalo wanga vei thin multi drug resistance TB mai somko panhen thara mi somko pangain tu na an chan chungin TB na vei damlo jinga zazel somre chu ti damani thu TB program ho tu chon an soya HIV AIDS vei lai tam takin an thi pha chu TB na an kaital heni a TB na vei jinga za som seri parokhi HIV shikai ni ti mu chu ani state TB officer Dr. Fabiola Khargongor chuan subcenter TB damdoi da lailok thin amu malo na chan ber chu central ranga TB damdoi ron thanga khailang na serwang ani ti a chuba ka chon subcenter damdoi da thana mu malo omlo thu te TB damdoi pa ngai tak da khol thei tur chon subcenter thom thade borok lumle vozong diktak noya da angai thu sen hetatan hian sarkar chon ma ala chodon ani ti TB bona kong malak mek na na thona mun sang sanga TB na vei le velo endik na kalpui ani tur thu te PC le CC zong zong a TB endik na thazok truenet thei tura malak angai thu te tarlan ani Mizoram sarkar sumren chem ata na ti le ti lo tur akalpui mek zinga tun ma a an pisa television set call thei official tam tak chan phal sak to don lo tun na ya sarkar thia tin chine chaidanin sarkar thok zinga chief secretary ti lo chan pisa TV call phal sak ani tolova call phal sak thin principal secretary commissioner secretary special secretary additional secretary joint secretary le an tuk pui te chu call phal sak ani to don lova heti la hinan lo call to sa de chu sakher ni don lova ma se tun september tha tang hian thatina TV channel an pona man le an TV chiasiam thana man sen so chu sarkarin apek sak to don lova a call to officerin a choy ngai to don ani African swine fever ASF vokpul shileng chuan je omlam apan chho zela vokpul ria wang hian inrin ni khan lungle le na thil district ka voksom thum panga thia serchip le na thil district ka voksom li paruka thibok animal husbandry and veterinary department ho tu tan tanga thun danin kumin january tanga tun thla thlengin ASF wangin Mizoram vaccine ka sang thum zathum som sir paruka thi to a tudin hmana khozan hi somli pathum chu ASF vokpul shi le na khwa puan me kani nimin khan lungle serchip le na thil district ka vok damlo za pasari sotani a tun thlenga ASF ridar zel tur ve na ta na vokso to za chu sing ni sang ni zerok somli pakhat atling to ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga puan ani Prime Minister Narendra Modi chuan create in India be pui thak tura aram chunga creator sang sang te chu tel turin a som nimina Akashvani man ki bat program man na het hui sein pomodi chuan tunlai khovela chuan na le rem chana thar om chhomeka creator sector heng gaming animation and filmmaking lama thil siam chok tu de chu atam thengber chasok turin a soma Union Ministry of Information and Broadcasting in about say to create in India 25 challenges at tel ve ngai turin a som bok ani World Food Program WFP chuan tun hnaya Israel le Lebanon a Hezbollah fir fek en ben awanga harsana tok mi magdadoi khachung te chom don man mo apetran WFP ti chu danin heng chung harsana tok te hena hian cho e mai thei tur chi sang sang pe kan ni a ram chung hun sang sang chom don le na ko sa ten hena cho le cho me thnem takan sem me kani karma sa toblama in bena so sang ne wang khan rang takin chom don le pe ka tur thu WFP chuan soya chung ko tam thakin chena hun kan che sanin chom don huna an kho salai lok me ka heng harsana tok te puina tur hian WFP chuan dollar makta do za panga man mo takin an ma mo thuan soya koveram hausa te chom dol na sum hi peturin alongen to ani Chanchinthar cherti topna na tlang pui larsab Dr. Hari Babu kamambati thailo chunga
ai lo ot lai lok tur tripura larsap indra sena ready nalu chu voin hian thu tiam tira lak lo ni ang state chunga voin hian mim kut man ani ang Prime Minister Narendra Modi son create in India be pui thak tura ram chunga creator sang sang digital turin som World Food Program chuan tun hnaya Israel Lebanona Hezbollah free fiak te in be na wanga harsna tok mi makta doi khat chuang te chom dalom man mo apetran chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani